Joto pai kaham ke tinio bo screen record ni dinyo sasong silet ni male ang thumbnail open rihan ro joto open sinai nai ke taw bo ang nang no sapno ni mo ke chini YouTube ni je earning sasu umorao abo phok ya ang thomon kaut mano tini jong sanai le nai bo YT studio o jong thangye nai ni man nai di ro bo already boring ke dashboard o jong thangke arpo earning o jong thangke bo earning ot ma phno etong laithai mas kans kamole chonori onakai phno phno orowo nini je dollar ka phai maro phno onakai abo robo ta oke phno yang tomi abono chong notification o thangye chong check ke chong no onai di robo bo second ori etong now issue unable to view earning in studio boding ke tong ke bo phai ma ke bo 8 ghonta skangsi boding ke song etong postpone ong pho samaya boring ke phai to ha ke robo msingo ma ong phi to abono chong load khe chong nai nai community o chong thangke robo chong no o 2 ghonta skang chong ha bole ke buchini YT studio je dollar ka phai ma abo chong no yang thangha postpone thing ha sia chong boding ke issue umomaro no bro bangma tinio wana la pai tong khna hima chong ar bo video no sa ang ma banom se bo ye bo ma chong sia ni man bo panda wong ke bo monetize ong nei ma raw ke chini je dollar kamo ma raw moha bo khoksi mo kroile kroi no ong nai ya sakyo moming ke YouTube team da already bro check ke ha bono bro check ke ye bro nice namye tongo ke bono kahama ke bro nice namye uchi no abas kang ding ke dollar ro chono pinai monetize ong moro khoksi mo kring nai je bachong khalaw lai tong nai kau hana bono sa sama bonom si sports pani phai ha boding ke jong joto nai ledi nangni YT studio o eka deka tini channel je dollar kai tomorrow ka deka kaya bono sanang check khalai ding ke sports bo video nai tong raw comment section o sadi khaksa